tau tupul so ai ai mapu I whangalia ina le wha moana ali ali I wha sauteli. A wale vi inga o le atua e peiona tō whalia ina e le taitai o le sauninga lau sunga I le tausingatanga luenga Livingstone pesta pa ese ma lo whaftai. Ai ua whasifo le whatawa ma afu si sautala ona o le seunga ua mata ina o lea ua popo I whale manu a fionga I ali minsta. Ai ua so tuli le atuao a wale a fio minsta lango ma whaipule o le palimene o Samoa. Ua au titele a wa lalatai sui o malo mai fafu. Whaaululunga o matanga luenga ma whaalapo putonga tuma oti el malo. Le so tau au o sui o afio anga ma whanau wa onga. Tainane le paia ma walunga o Samoa putu. E lango tali I le ni whamoe. Ta oto la ia ai ose ele ua whaatoa. E motu foi ai ose fulula ua mānaia pa ia le vaea ma mamalu le avesea. Ai ua whaaudu la lafo se leo ona le ano fale ua au iai le whaatou whala inga ale matanga luenga o puna oa whaale nā tura ma le si o manga. Ua ila le ai pei le whaiva le matimatenga I le au tū mo le vai aso le si o manga. Lea ua wha mawhai, le mo o mia ni a tātou wha tinonga leo te tele. Ina ia awane I ngata I a tātou folfolanga matala. A ia wha tinonga luenga. E toe whau, ma mati ailo tātou si o manga. E tali atu ai ia fianga o suinga o ngaonga o le tau. Ai olo longo I tino, longo I loto le mau o le atunu. O le ele ma le palapala, o le toto, o lo na winga, o le ele, o le ola o mea uma, o la au o le vau matua, o manu fetolofi ma manu vai wha, o manu felelei, mai o le sami. O se vai vaina, ua lava ma tutoe tausanga I tele sa whaatino aiso I suenga, o whaalau I loa, ma whaasoa, sa le masino I matavao ese o ma fio anga o le atunu. Ai ua tataune I loa ona o tātou fua se tapu, whaatino loa, I le malosi e ngatai. E la vea ilo tātou si o manga, tau le ngatai fali, wao matua, atu maunga ma apo vai, whaapea la au mea ola ma manu whililei. Puipuia o tātou lau whanua, a inga, nuu male atu nuu mai ia fianga ono whesuia ingo le tau. Whaaleleia tā penanga ma puipuinga mai whaalawe whaafuase. Ma whaamautu ngā luenga whaapaanga ma whaalapotu kutonga ese, pisi nisi tu maoti, a fio anga ma lalfanga mai tu malo, a onga ma ekalisia. E telepol kalame ese o lou whata oto le mtanga luenga mo le neiva yaso whapitoa. Ma ua whatu langa fo yaso taitasi, e whata uaiva enga ese o au nanga. O le whatino ina o ia por kalame, o le aafia ai, le whaalau loa ina o nisi o suenga, ma le whata ua ina o malosi malosi anga whafo wina. Ai mai se puna oa whare nā tura whape o sua vai, ma ele ako vai. O le a foi wha manatu, I nisi o tiute ma tīnai. E ao ona whaatino ina I te tonu o fioanga, a inga male atunu, e tali atu ai I whesuia inga o le tau ma ona a fianga. O le a whaatino foi nisi o ngā luenga whapitoa I le atunu, e au fia ila o ina o le ota ma la pisi, tuto ina o la au, ta penanga mo whaailu I taimi o whaalawe whaafuase.
whaasoa masui o le atunu mo le tāpina ina o whainga whaavae ma fuafuanga alu mamau mo le tausia ina o ele o le atunu. O se tasi o vaenga tā ua i whaatino ina o Port-Kalame whaasisi o manga. O le ngālu lue so tā aulea ma isi whaalapo putonga. Ma o le a whaalau luai fo i le neiva e asu, nisi o ngā luenga whaapaanga ma le mamalo mai whafu, ma mata ngā luenga ese o le malo, o whaalapo putonga tua ma oti, e au fia aile Conservation International ma le Samoa Conservation Society. Atoa ai ma fio anga ma la alafanga, a onga ma e kālesia. E fia fo i e whaailoa le whainga paanga ma o tātou uso i Amerika Samoa. O lea ua mawhai ai o ngā wai mai nisi o sui o le malo Amerika Samoa, tātou te whaasoa i ngā luenga fo o loo whaatinoina i tutuila mamanua. E pei ona iai le vainga taulai ala tātou malo mo le manuia o Samoa. O se si o manga mautu ma le malo loina. O le a puipuia ma whaasau ina ai ma iai tātou ma ia fianga o le tau e iai whaalawe whaanātura. E ia te au le fia tele o te whaapea atu ai. Ua te tala alo ia nei le vai aso si o manga lua afe lua tolu. Ma ia whamanuia le atua i Port-Kalame uma o le nei vai aso. Toi pua mai mania. Reverend Livingstone Pestapa Ese, Honourable Ministers and Associate Ministers, Members of Parliament, Excellencies, Members of the Diplomatic Corps, Heads of Representatives of Government Ministries, Members of Civil Society Organization and Private Sector, Community Representatives and Schools, ladies and gentlemen. Talofa, Malol Soifua Mania. Environment Week is observed every second year and shines the light on the various environmental problems we face in Samoa and globally, as well as work being undertaken to conserve and sustainably utilize our natural resources, improve the management of our environment, and to build climate resilience. It involves awareness and promotional campaigns, knowledge sharing and consultations, but it also focuses on implementation or highlighting some of the groundwork and partnerships we are involved with. The activities for this week revolves around the theme of louder actions to build back our environment and climate resilience. So, what are these louder actions that we anticipate to build back our environment and climate resilience? Throughout the week, we will carry out some nationwide activities, such as cleaning up our environment in the form of National Waste Collection Day, a national tree planting as part of our national 3 million tree program as nature-based solutions for climate resilience, while also protecting our watershed areas, soil, and native biodiversity. Conducting tsunami drills for the Apia urban area to test our multi-hazard warning system for natural disaster response preparedness. We will be launching several studies, national assessments, and reports to guide our planning and implementation work. We will hold national consultations to revise our national policy and legislation for land use and land management. There will be awareness programs with the youth to highlight our renewable energy transition that will reduce our emissions and move away from our dependency on fossil fuels whilst promoting low energy development. We will hold a national environmental forum with panel of local and regional experts to share experiences on climate change and climate action,
biodiversity conservation, and waste management. And another highlight for myself is the launching of our national carbon offset program that focuses on nature-based solution tree planting and a climate sustainable financing mechanism to support it through government employees traveling overseas and planning to extend it to all incoming passengers to Samoa. We will also utilize the week to consolidate our preparations for the upcoming UNFCCC COP28. We will highlight the programs and partnerships with the international community, research institutions, civil society organizations, communities, private sector, and more importantly, our local communities such as schools, churches, village councils, to address the different areas of environmental management, conservation, disaster preparedness, and climate resilience. I am also pleased to acknowledge the presence of the Director of Disaster Assistance and Petroleum Management Office and the Deputy Director from the Environmental Protection Agency of American Samoa, who are part of this year's National Environment Forum as an extension of our Aotearoa Samoa partnership. Ladies and gentlemen, 1 week is not enough to highlight the importance of our environment. But let it be a strong reminder of the integral role of our environment plays in the overall resilience of our people and country, particularly in the face of adverse climate change impacts. The triple planetary crisis of biodiversity loss, climate change, and waste and pollution demonstrates the interconnectedness and interdependency of people, nature, and development. As a nation, we cannot hope to empower communities, build resilience, and inspire growth without due regard to the vital services that our environment provides, such as fertile soils, healthy land, clean water, clean air, healthy oceans, rich and vibrant biodiversity and forest, food security, and traditional medicines, to name a few. We must be vigilant in our development pursuits and ensure sustainability of investments of land such as agriculture, infrastructure, buildings, and so forth. In conclusion, I wish to take this opportunity to convey the Government of Samoa's appreciation to our key development partners and international donor community, regional agencies, stakeholders, including the private sector, civil society, and most especially our community and church leaders. Thank you for your continual support. I now declare the National Environment Week 2023 on the theme Louder Actions to Build Back Our Environment and Resilience officially open. Pamanuia mai le tu kwanga le mega.